Hey hayi umhlobo wami namhlanje uthe isithethwa. Hayi manje kwenza kantoni mfowethu? Yajama nathi kamamela futhi kuyani ufela udwabuse wena ulwabi. Yajambonisa bengithi wena bengiya kweza flat ha. Hey ungancamezi mfowethu ungasola lakazana yakho wenzekani? Ithini? Ikhulela? Hayi ithi wena uyahlalisa wena. Hayi plaza ndithaye ngoplaza ulwabi. Mamela ke Thoma asikho lapha. Ufuna lapha? Ndifuna kakawuzela lo ndifuna lento ukuthi hayi ukuthi imisa izinto lento nathi. Yes boo. Nathi into lento. Nathi African mixer guys. Yeah guys. Uplaza ohlulwa yilento. Nathanda imthathele. Ayisuthi le cherry yakhe yasezifleti. Kuthiwa wenza 45 minutes but uyaxhathisa shema ugogo. Hayi awazima. Mamela ke masiye kapha. Niyayibona apha? Awuzali uzozala apha. Kuyahudwa kuyakakwa apha kuyanyiwe ulwabisi. Sibusiso 82 eJoes. Leyeza lakhe isidwedwe senzekayo apha. Isidwedwe iyasiklina, iklina kwasana. Awumithi uzomitha msunweni wawuna ngqondo ulwabisi. Mamela ke ayima. Uya nasinga kuthiwa umithi uzomitha. Hayi isidwedwe dali namhlanje. Hey nathi uma uphopho lokulwabisi lona bababa yisengo siyama. Ekhaya sibaba yini man otherwise ngivuyela udibana nomngane wami ngixolela otherwise ngiyazincokolela ndingalwi ngiyazincokola.